Hirya no hino ku mugabane wa Afurika humvikana ikibazo cyo kuba usanga abaturage bagana serivisi z'ubuvuzi baba ari benshi cyane ugereranije n'ubushobozi bwabo bagana bazwi nk'abaforomo. Ubuke bw'abaforomo kuri uyu mugabane abahanga bemeza ko buterwa no kuba benshi mu bizu by'ubuvuzi usanga barangiza kwiga amashuri bagahita berekeza ku mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika. Dr. Kenneth Hepburn ni umwarimu muri kaminuza ya Emory University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arasobanura iby'iki kibazo. One particular challenge I think that faces the African continent is the kimwe mu bibazo byugarije cyane umugabane wa Afurika no kwimuka kw'abaforomo. Barigishwa bagatozwa barangiza bagahita bajya gushakira imibereho i Burayi cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibazo cy'imibereho mibi ishingiye ku mushahara muto hanini ngo niba impamvu ituma abaforomo bahitamo gusiga uyu mugabane bakomokamo bityo bakajya gushakishiriza imibereho mu bihugu byateye imbere. Aho ngo usanga bagerayo ntibanakomeza uyu mwuga. Dr. Kenneth arakomeza. Abantu bagomba kubaho ndetse bakita ku miryango yabo. Rero ikibazo akenshi bahura nacyo ni ukubona umushahara ukwiye akazi bakora. Nubwo iki ari ikibazo rusange ku mugabane wa Afurika, mu Rwanda naho kigaragara nk'ikikiri imbogamizi muri uyu mwuga. Gusa hakaniyongeraho kuba n'abinjiye muri uyu mwuga badahabwa amasezerano y'akazi nk'abandi bakozi ba leta, nk'uko bisobanurwa na Andre Gitembagara, umuyobozi w'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda. Dufite ibindi bibazo ndetse twihariye mu mwuga wacu w'ubuforomo n'ububyaza, nk'ubuke bw'abaforomo n'ababyaza, nko kuba nta makontara ahoraho. Ubundi umukozi wa leta burya yagombye kugira kontara ihoraho, ugasanga bafite kontara buri gihe z'umwaka umwe, z'amezi 6. Ubundi abamaze kwiyandikisha muri kanso bafite uburenganzira bwo gukora mu mwuga w'ubuforomo n'ububyaza mu Rwanda baragera ku 12,000 hafi aho ngaho. Mu 12,000 bibarirwa mu rugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda, abasagaho gato 8,000 muri bo nibo bagaragara muri aka kazi hirya no hino mu Rwanda. Ibi bivuze ko muri miliyoni zisaga 12 z'abanyarwanda umuforomo umwe aha serivisi abantu basaga 1,500. Nyamara mu mabwiriza agenwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS biteganywa ko umuforomo umwe agomba guha serivisi abantu batarenze 1,000. Justin Kayiranga, Royal TV.